ake hi ala ti hian kan tlat chowa alh pop mai ni vo in hi February ni ruk sang ni som hi pali tuna hian zingdar kwale minit som hi vel ania khila khian scooty al hlup hlup maya pulal nga izola le pilorin puitenu pa aizol kultur tikhianin scooty in an tlan chowa aron al pop main om tak ani tin helai mun hi lam chhip ram chung ni in hui fang le lam chhip in kar mur kon kan ti kham khlai chak hrata om kha ani ya anni nu pa hi aizol ama in entir tur akal kaltumani om tak ani tikhianin konglaka aron al top mai ni thiam pa ngai sikul kala ngai sia hey kan chuan da ko pe ko ti hian kan tlan la in a ron ala kan thuka kan tlan chetop mai ni chhol ten kan han vua engma om zia om to lo ani e ti hian a kang ral mai don chu ni hi ui om du khop mai scooty number hi MZ01 M6221 ani boka paruk panhi pakhat hi nei tu pa ni ya khoi ngai kaldo na pungai Aizol kalkatuma hay kan nu ban ingti alngot nge ni shet irin dani sát thiam bo nuai ta ron al top mai ni petrol ka ani in iring em petrol wang ani theng em petrol le current line fel lo ni lo chu ka akang thei ka ring lo nge thil fel lo ang chi thil phum ruk te om ni a te ngai em a om mel mang chi te nei em thing jong khan selo chu chu document em lo chứ an sia lo hle mai a mak ang reng hle mai itlan al top mai mo report kan lo ani scooty enge ming activa ti pa ni chu elina re tu em thằng ko nó có lo à second hand thôi đi tăng rồi nui phuramo ake borvel tang ron albert ni sia engine về gì vậy engine là chân in nhá engine về nhá cái đó qua đi engine về khăn đi băng xe qua đi hết rồi về thể luôn nó căng thể khăn anh sẽ cắn hồng khăn làm không có luôn atir ko khan au se ai al pop vet al petrol ka al pop
Aldon petrol tel lo se aldon lo petrol faranga karen nen ai ban nen lo mo Ani lo chon kan plug wer cái thân sơn đâu chuẩn giấu được cho à makhle mi càng rắn phải không mấy he thil thenga amuna mitam hudu te chuan petrol ron lika karen ron spark nen ai man a an ngai bok ani pulal ngei zol ta nu pa chung kwa he thil thenga wang hian poi kan ti pui em chua car ni khat kal ta a an scooty lei ve second hand an lei tuna te hian in hei an kang ta hlo me poi kan ti pui tak zet woni